Sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan hijau dengan salam tadi. Khatam bin negi am kayyaran. Wiya aran tanah anan ke alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Berikan hijau. Naya nang malu kay beri aran tanah. Tagay ito tumapagla. Wan nubjal ka ba tayo berarti ang mata na may disnubon. Tagay ito tumapagla insyaAllah. Beriyan kiya karabin. Kuya aran tanahan ang web. Nagi ang payaran. Kabiyat tigalilla hapagkatan natin. Hapille nagaan. Walit tirde. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Beriyan kiya egar pi egar topat ne boda. Shega gejalla jadar bi amanu bin at-dunya bi akhiratis wa radati amman tanarabin mirge bisa nakul. Amin. Shega gejalla di dunia ada wa radati sang bisa nakul. Amin. Aji ko to beriyan kiya egar pi egar topat ne shega gejalla hagal to mujhe ne boda. Amirotin tenyabi Khoren bayi samana Khoren bayi sa Rabbi Qulubi akan malati amira nisari di untung malu galatoma Rabbi jaza isni apa baru bayi sa kaisa ini Rabbi nohagar sini jenna ajibo dahawas winne bayi sa kana untung malu akali Rabbi amira ni gotani kali kore gotani kali manguddo gotani InsyaAllah tidurah wali de mara tutan jadar bisni apa kan? Apa ini sana? Barana memang kerja itu kan? InsyaAllah memang kerja itu kan? InsyaAllah memang kerja. Mai sudah waktu bilang muda ini tak kerja itu lihat dia dan lale waktu itu naya anak tu dia jelas sudah sudah kan? Saya ini memang gambar anak ada. Kata nabi bin Abbas. Kata nabi bin Abbas. Beriyan kiya wani lu berabar bacisu Rabbi enggak wali tuan tidak ilmi dan ilmi mintri gitu nih betul ilmi kalau tuh ilmi mintri gitu nih betul मैं तुम्हारा नहीं था ilmi mintri betul अब और तो लिंक नहीं आता हम तीसरी ये जैसा है ilmi dura itu nih tadi ilmi dura itu तो कौन कैसा बात मैं बोले नहीं माला बोले ये क्या जोड़ने पर हम आता ना ilmi dura itu nih बेटे योगा की सही करू रागु पामर ilmi ला रागु ले ilmi dura itu नाम सही करा ilmi ला dura ini तीसरी से dura ilmi था सही Namusri करते जिरात होते सीधे रखी जितु नामुसरी सीधे किताब जितु जिरात नामुसरी सीधे शेखर जितु जिरात नामुसरी करते सीधे होगा तो वही साइड जितु जिरात नामुसरी सीधे हवा सा जाविया था कवली इंगिल था जितु नामुसरी करते अम्मा करे जिरात होगा अगर नामुसरी मांगते हैं बुद्ध से भी नामुसरी ले वापस करते नमरे भी नामुसरी ले चले भी वहाँ करो ilmi dan dura itu namus sini kalian mah gantari di jalan itu lagi lah tahu tak kayak gitu kita apa bisa buka itu mari namus itu Rabbi kita kita kami tips lagi ya Nabi Muhammad kita kami tips lagi alaihi salatu wassalam aja kalian nanti yang mari bayar kita dapat kau najis obeliya kiya Namni puasa tiga barat faida ka baja. Namni puasa tiga barat faida ka ba? Sadere la ka namni nama dua demu be faida ka baja. Salam maja yoni batte nama jele demu be. Yon nama jele demu simbe bi nama le demu be bi ja. Yon nama irati aban irati nama ka faida ka baja na. Lan yon nama dua demu be. Yon nama le demu be. Yon nama jele demu be.
Yoo irratti namaa qabe faayidaa qaba jedha. Yoo rakkoo sadeen kan keessa jiraatan ta'e dubbataa uummata jechuudha. Kanuma jechuudha obboleeyyan kiyya. Waan san taateef obboleeyyan ilmiidhaaf bakka kana dhufne warra ilmiidhaan bakka kana keessa rabbi nu haa godhu. Afaan warrammaa sana aliif jedhe. Maayilii keessatti nama amma aliif jedhe. Namni waliin baan abbooyyoonii fi madawwaraa fi imaamataa fi waan hunda filaaniiftee gaafa dhufte malee awwa dubbiin turii jabaatte jedhanii abbooyi keenan yoo imaamata ishee Usmaanatti haayikan laal madawwara ishee Usmaanna haayikanaaf gachuu baatte godhee turii laallattii jee walitti turillee taan turillee wasi gala amma madawwara gubbaanii kaayatu dhufee jee nama sanillee laal ibirraa baasuu dhiisi gubbaanii kaayatu dhufee jee kasheemu ta'a. Nama alima ta'e bakka tanaa keessatti nu haa godhu. Warra kitaaba maraachisa dubbisna haa godhu. Yoo nama kitaaba maraachiif jaa. Yoo kitaaba gartee masirraa lafatti qabiin booda maraatu ba'an mala jedhanii nama kitaabni sun sodaachisa rabbi nu haa godhu. Diinii fi duniyaadhaan ilmaan qoqqatisa rabbi sin haa godhu. Du'aayiidhaan na kenname namni haasawa bare utubaa manaa kanatti haasawa jedhanii yeroo birallee gartee walii jirraa obboleeyyan kiyya. Angka walid deemina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.